Nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Ildefonse Official, nanabifuriza umwaka mushya ndetse na Noheli nziza. Nk'ibisanzwe ni ya channel yanyu ibagezaho utuntu dushya kandi twinshi. Nk'uko nabibasezeranyije, nababwiye yuko buri kantu kose gashya kandi keza mbona katugirira akamaro twembi nzajya nkabagezaho kugira ngo tubashe gusangira amakuru, tubashe kubona ibyiza twese dufatanyije nk'abavandimwe, nk'inshuti tubana kuri iyi channel. So ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, nanashishikariza wowe ubonye iyi channel bwa mbere gukora subscribe, ukibuka gukora ku nzogera kugira ngo buri video yose nshyizeho kuri iyi channel izajya ikugereraho ku gihe. Ukore like, ntiwibagirwe comment kugira ngo tumenye nimba wakurikiranye ibiganiro byacu, uduha inyunganizi cyangwa se ikibazo. Uyu munsi, muri video y'uyu munsi ngiye kubereka agashya rwose ushobora kuba wari uzi ko bidashoboka, ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe application irenze, application izadufasha kuryoherwa aho twibereye iwacu bitagusabye gutakaza amafaranga. Muri video y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe application uzajya ureberaho imipira yose kandi muri full HD cyangwa se full high definition, ku ishusho rikeye, connection idacikira, utaguza abonoma, ku buntu. Nanjye byandenze kabisa. Iyo application nta yindi ni application yitwa Hola Football. Nk'uko bisanzwe tudatinze, reka turebere hamwe ukuntu bikorwa. Ariko ndagushishikariza nimba uri mushya kuri iyi channel kubanza ugakora subscribe. Niyo nkunga ikomeye ya mbere nkwatse nk'umuntu ukurikirana ibiganiro bya Ildefonse Official. Ndagusaba inkunga yo kuma subscribe, like, share kugira ngo n'abandi video nk'iyi ngiyi ibagereho, biyungura ubwo bumenyi. Ndetse no muri comment uduha igitekerezo, ushobora kutwandikira udushimira ibyo twakugejejeho, ikibazo cyangwa se utubwira ibyo twakosora. Nk'ibisanzwe turaza muri Play Store yacu. Murabizi ko njya nkunda kuyibereka kuko hari abantu baba batazi aho iherereye, cyangwa se App Store nimba ukoresha iOS. Uraza ufungure Play Store, birumvikana uraba wafunguye connection yawe ufite data nk'uko bisanzwe kugira ngo uteresharije application. Nurangiza urahita uza ahangaha, aha muri search, ukoreho wandikemo hano muri search, aha uze wandikemo ijambo Hola Football. Like this, Hola Football. Nurangiza uraza urikoreho cyangwa se ukore search. Barahita baguha application zimeze gutya. Barabanza bakuzanira iyi ndetse banakuzanire iyi ngiyi. Twebwe application tugiye guteresarija ni iyi ngiyi, Hola Football. Iyi ngiyi ya kabiri urangira ngo urayibona. Ukimara kujya muri Play Store, ukimara kwandikamo Hola Football, barahita bakuzanira application. Iyi application uraza gusanga imeze gutya. Hano kuri open
aha kuri open, hari open ngewe nuko namaze kuyiteresharija ndetse nanayishyizemo uyu munsi, ndimo ndayireberaho match ya Bayern Munich. Uraza gusanga hano kuri open, nuko njye namaze kuyishyiramo, uraza gusanga hari Isto, uraza gusanga hameze gutya. Wowe icyo ukora, uraza gukora hano kuri Isto, uraza gukora hano kuri Isto, ariko kuri iyi application utegereze iyi downloading inayesitare nk'uko bisanzwe. Kambe ntegereje gato tugendane. So bitewe na connection ufite, nizere yuko application yamaze kujya muri telefone yawe. Nizere ko nawe wamaze kubona iyi open muri telefone yawe. Nizere ko byamaze kuba like this. Icyo uri bukore, uraza ukore kuri open. Nkwibutsa, iyi ni application tugiye kujya tureberaho imikino yose, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue E n'izindi match nyinshi ku buntu, bitagusabye abonnement, bitagusabye kwishyura application, kuko iyi application kuyikoresha ni ubuntu. So urasa ukimara kwinjiramo, nta bintu byinshi bari bugusabe, nta registration bari bugusabe. Uraza hano urabisanga bimeze gutya. Nk'ubu urabona ko Lokomotiva Zagreb imaze gutsinda 3 Dinamo Zagreb. So twebwire kuko twishakira live, twishakira kwirebera match, turaza atwimure dushyira hano kuri live, bimere gutya. Uhita uza gusangamo liste ya match yose ziri live, ndetse n'izindi ziri buze kuba ku masaha atandukanye. Nk'ubu ngubu urabona yuko muri Premier League hariho match ya Arsenal Liverpool, urabona ko iri live. Newcastle na Leicester City urabona ko yamaze gutangira. Aha hariho match nyinshi ziri live. Rana Ipswich iri live saa 11 yatangiye. Urabona Bayern, Leverkusen na Augsburg, urabona Bayern Munich na FC Mainz, ni nayo nari ndimo ndareba, n'izindi nyinshi, Atalanta, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Girona nayo urabona ko yatangiye, Olympique vs Lille. Aha izo zose ni ziri live, ariko hari n'izindi ziri buze kuba live mu masaha ari imbere. Nk'iyi ishigaje isaha, iyi nayo, izi zose ziraza kuba ziri live isaha nigera. So kugira ngo tubone ko koko iyi application yacu ikora, reka nze turebe nka match yihe. Katurebe iyi match ya Bayern. Tugiye gutanga urugero rwa match nk'ebyiri, turebe nimba koko iyi application yacu ikora neza atari scam. Kandi murabizi yuko ibintu bya scam nabarahiriye kutazabibagezaho, kuko muri inshuti yanjye, muri umuryango mugari mfite. So icyo uri bukore, nimba ugiye kureba iyi match, uraza ukore hano kuri watch live. Uraza ukore hano kuri watch live, uraza ukoreho, utegereze. Urabona yuko Mainz gets what Mainz wants, it seems, today. And they stand right now, Mainz 05, to move into 6th position in the Bundesliga. Amiri whips this one in. Kim away, then Musiala away.
Got his head to it. kambe mpagaritse gatoya. Hari utuntu dutatu iyo ugifungura match ugiye kureba. Akambere nari ndimo mbibabwira. Akambere ni aka ka SD, aka kabiri ni aka ka HD cyangwa high definition. Aka gatatu ni aka ngaka ka full HD. Urabona yuko tugifungura amashusho Lima for 10. Jamal Musiala. That pass was not up to his usual high standards. Has another opportunity. Spinning and turning. Kimmich with a touch on. Sasha Bowie. ukarebera hano muri HD. Be intense on Mainz. They need every break they can get from that pressure that Bayern is trying to produce. Fresh uraza ushyire hano ukorana kuri full high definition. Jamal Musiala hasn't been. Ukoreho tegereze. Jamal Musiala hasn't been involved in a shot or attempt. Wagira ngo turi kurorera Only kuri 64% accuracy recorded in terms of his passing. So urabona yuko ya application yacu irakora. Ndagushishikariza gukora subscribe nimba uri mushya kugira ngo udushya twose, application yose, ibintu byose bishya mbonye byatugirira akamaro twembi nzajya ashyira kuri iyi channel bizajye bikugeraho, ndetse ukande kunzogera kwa ngo bikugerereho igihe. Ukoreshe y'abagenzi bawe babimenye, like nimba wabikunze, comment nimba ufite ikibazo, maze tukomeze turyoherwe. Ciao ciao, ndabakunda kandi iteka nzahora mbagezaho ibintu byiza.